Patalo Patulo Samoa Entertainment TV mai pia le nei fo i Tuli-Samoa na Tamua. Wa matalia le vai aso tatalo ana pongi matalo sanga na malo fa pe fo i ona masani ai kale si te tele le tunu ile amatanga o tau sanga taitasi. Pe tai o lotu tatalo ma ana pongi le malo e vai aso ato lava e talo si ai fo ile fo langa o le neto sanga fo lu o lu fa mo Samoa. Ile ngata o soi fu sa ngale mo tangata uma mania fai o no su fa ia Samoa ai o fa mai pa peta pena ngatu ya onga o fa nau ai o tawul manga uma mo tangata taito tasi elana malo wa ave ia ile fa mua e pe ona ave ai ma mauta ave el fainga malo le fas yo ele atunu e o tato ia ile va yaso ana pongi matatalo o moli fo fa style fa to fa inga malo o level nei fa moe moe a leo fa manatu mai le nei afiafi ma lo le talo ma lo le anpong pa wa le o lava le tua sila ila ta o lava le tua sila ya tato anpongi ele foi se winga le anpongi ala fa ya ngol fa te inga a fa ya tato anpongi ona o mai wo mai ina ya mawal malos ya ala e ula ya pe inu fo ya ona po anis me fa pena ele se ana pongi la le melna ole ana pongi a fai ina ya lave ina o ngas to me uma ngas ai a fai foi ana pongi ona o le alofa ina ia le alofa ile isi tangata ia le leile lua vana no fai mlo uso a ona le lei ana pongi le ia mawal fa maoni ma le alofa ai fia foi ma le vaso tai o e malo ainga au ia ni fa no nomi ele vai no fa pete ana pongi ina ia le Leilua va malisi ai le va e maluto lua ana pongi ale i ai au ia so ana le ana pongi le fa ia ele fe tawi ele so ana pongi na le au mai ai uspaia le ana pongi ele na o mo ini matatalo au lo soi fua malutato wola ia veo se o langa ana pongi o le tātou tiute, ma le tātou mtawhai oi, o le whaatonga i le atua, e ala i le talo ma le anapongi. O le tali mai, o le pito la au le nā le atua. Nei wa yaso anapongi, i le ngata foi, o mea le tātou loto i fale, tātou te anapongi ai. Ai tātou te anapongi foi mo le lalolangi lau tele. Anapongi na whaia Yesu, eo ai tangata na ita mai, whai mai Yesu, lau ta mai, wha maa ngalo atu. Wa o lato Leilua, le mea o lato whai. Eo e, a tātou anapongi, tātou ono sai fo, tātou walo lofa, ne e wha maa ngalo hoi, mai o lo ita mai, ma whai tātou mo lato whiti. Ile na o te talo ina ia manuia e o alo lofa mai. E te talo foi ina ia wha maa ngalo. Ye oita mai. Tal sanga ma ana pongi wo se so tanga o tangata uma ai mai se o to tino e kale sia so fata simale malo e pe ona tatala ma fatino ai le vai a solenei. Inisi o tala to fale o leo fa malolo le tu mau. Manisi o lo fa ya Yesu su e ngai meta ufala au fa sai na pe on fa mau ni mai. Ele komisina o mtanga lwengo leo e tatu fa tanuanga. Ele o tu mama ina lava mtanga lwengo leo ai ona komisina lau fa inga lwenga e soli tu la fono.
Ele o alo ai le whai unga ia o na whai e pe fon wha malolo le tu mawai nei le toa wha o le tamaita i maa lii ai olo iai fo isi leo leo o maa salomia. O so wha inga leo leo o whai nei wha apitoa lava mo fua la au wha saina e au fiai le aisa o le marijuana ai maua mai ai maisi o loa SS e wha awhesuia i mafua la au wha sa pe ale aini tu pe ale au wha tau o loa e pe o laptop o whana ma punu whana e umia wha asoli tu la whono o pusa aisa o masini ta lava lava o la au pese ai o fili auro o wati o mama auro maisi o loa e ono wha amau ai mawai wha la au wha sa o le vaya stalwai na tau fiane ai leo leo tangata e lata i le lua se fulu mai malifa se fulu wha wa tau fia i le teiminei ma whaia mō lianga mō le masi na whau e wala a waila lato mta upu e ese mai leo so whainga i le tau sanga talua i pui paa ma mua taa mai sino whaanga sa au whaatasia nei lava o loa o ta ua i lunga ai o le tongala au i whale atiu o li leo e tolu maltamai ta i wha malolo le tu mawai nei mai le matanga ringa au whaia ieiso so enga whakatua le ofisa so tanga i whala au wha saina e pei ona wha maonia mai e le fionga le komsina ina o tātou fisiringia. Mai lava le matanga ringa o leo le tātou so ta inga lea ma le fionga le komsina au a Paulongo i Tino Filipo o lo o so e ai nei le mafua anga o le maliu o le pailate o le valele le Virgin Australia e mawatu o maliu le faltali malo o le tano atu stala i songi li le whai ungo le vai aso na te nei. Ta ua o le asto na i taluaina taunu wai valele ma le au va aia pia ma mano no ane le faltali malo o ta ua ilunga ai o le tai au le sana mawatu o le ave valele o maliu pe ta i ese mai suenga o le maliu o le ave valele le isi foi suenga leo leo o lo whaanga solo i le maliu o stas foi o li palangi na maliu wa e ilunga o se wa whaangota i na ua taunu u tono le taulanga ia pia le vai aso tolwai o lo talia foi suenga whaatu la fono o fo mai whaatau i maliu o ta ua ilunga. Ua toe whaafo isi ai nei ia le wila i no fuanga sa whaailoa mai el pulengo le eletise po le EPC le motu si ai o lan au aunanga i le motu o uponu ana nafi. O le motu si o le eletise i a inga ai o pisanisi e le inia la to wafi wha leo leo. E whaatu ta ia inga alwenga wha awau a inga ai o pisanisi. Peitai, o nātu langa uma sa wha malulu e le pulengo le EPC ana pa anga o lo alala ma papa au ia fio anga uma o lo oilunga o le whawhanua mai tuana i mato e anga i atu i le ulmuenga. Mai sa whaanga solo to siaki masaniei lau whainga ringa e toi whaaola ai nuu ma pito nuu ai o vaenga uma sa fia whaapea le au whai pisinisi. A o tumu pea le tunu ulvaitau wa so malolo ai o lo o whaautua ina pea le whaia o talifofonga po mask mo puipuinga mai sia mo COVID-19. I whaamaumaunga tanga ringa o soifua malolo ina i le vaiasa ua tuana i po le fitu waso whaamawina i su enga na whaia o le siama e fast wha i la tau na mawai siama pe ta i e leise isi na whaamawina i tua oi whaalvao malo po o mlai wa lele mawafu na mawa mai eisa siama o COVID-19. Ai to tono le fitu waso na whaia i suenga tu so sultolu tesima tolu pesene wa afia i nei siama ai o le a whai o tangata wa ia i le siama COVID pena afia i le COVID-19 i lo tātou tunu o atu le se furu fitu wafe ma le ono tangata. I whaamaumaunga talo na afia sa mo le siama o COVID talu mai mati o le aso su fitu lua o lua e tu sa male stolu se furu tasi i lato na mali liu mai ai wha mai tele ai olo a mai wha tasi ai foi ma le una i alamtanga ruenga o le soifua ma loloina mo tangata ili i whaia o lato tui wha au popo e anga i ana i whale mai e whaatino ai tui pui o COVID-19. Pe ta isa mo la vaia o lo tu maupe ta maupe fo isa vaenga o le tunu e le o tali tonuina le whaia o ni o lato tui pui o COVID mai o mai ile so o ta maupe alo lato le whaatua tuaina o tui pui o COVID. Pe ta i o le whaia o tali fofonga le isi fo i awala o pui a mai ai o lo o whautua ina pea e le mtanga ruenga o le sulfua maloloina. Tuli-Samoa Entertainment TV mai pia, sa popo mai la sa tai au le lo fo le tua. A fa soifua.